venga e foi lunga wala tele o anga I lato officer ia ma sangata foi lo wai le officer temne o te fatalo fatwa ni tula taiao alo fa chai ia phong mai le chulo le fa chuli ma foi ia le so ma le to fin ni taiao ia mana tule ole la fatu ia a ma mai wa ni vai ngai ona fa ilo wa fo si fi le chulo ni taiao ia dei ia tai fono mala no ia se vai nga foi ale ma sa vali nei tula taiao eu fia Talanoaga tule ke lo elo te pose lilo ma fea le tatou tamisanga le fa peon fa tau no ina la solusi mo me tamisanga le vainga le sisi o me ma fa le fai me le tamisanga le lo langi atu le fa peon fa tino no me le matanga le la solusi mo perilla se o la solusi soluo o me ne la fia fa la wilo atu o lo di tato caravans moto foi lá esse tato mobile vans esse le tato caravans cosa esse e kusa mo vans e pick up esse lá in size ba e kusa services offer yo ne la fai lo toi lá ne taio o le fa pe ona set aplica ko caravan I o le gym ne me lo fa nga solo di tato tami sanga le weightlifting tato caravan la le ma fai nga offer ka ko services masanga le masanga fe le offer fai tono le bank te pe le deposits fa pe le te sua te mai mo tato ta lunga pe fa tino le asolio asolo di mo a perilla fa pe te sua tu fa pe nga fa so deposits fa nga ngol ka ko caravan le fa pe set up fa fo fa su fo te lo se leni ta la lo se leni fa pe fa ke sua como so se leni mai tu fa fo pe le foreign fa na sia si fo tato fa tato caravan lo ye tato fa nga wenga la assign atu e tiute e kiuke ngā tatou wā inga le caravan im whainga assista kui tatou whea I ka ko servicia maasani im whainga offai le ka ko ria mani gram ia whapea o le fiafiu I kuai mai I le tatou branches ia ngai ki mai mua I tatou tālonga I whai le gym im whaianga e sui whai ka ko caravan a velo li siki malo ID whaatino di talai no lau se leni ia whapea whai o leo mau mai tele I tatou branches ma tatou main office alai ke laka kui tona I mato a fa pe finga lo fia open so new accounts fai fanga su mai asi foi de tatou caravan ne le set up I mai le na solusi limo perilla I la solua o me o asunga le ato faina e fea alu ka ko le paka ka ko caravan wa ese tatou mobile van ne masanta amilo tu ese tatou caravan na fa pe assign mo tatou fa mo le lomba yo le si tatou caravan wa te mine lu tatou caravan operates le time nei o le si caravan wa to fa operate fu e fanga solo le nga luina I le fio anga sana pu le vai so fofono wa le o le vai so fo le fa pe e mo le tatou pension ge mo tinama tamama tu le asunu yo le fo tatou fa tu pe fa o tu tatou caravan I fe le fio anga sa dapu sa fata ia I tatou fe wa ia le fa faingo fia ina le o tu pe tsala mo selling tsala ma le tau mai mama fo nei apio ai manga ia le va ka ko caravan fa faingo fia ai fa faingo fia ma le kau sopo mai fo mai le mama le ala pe le manga ia le ka ko caravan le set up I kua ia safe service o nanga masangi fa tatou fa tu pe le fa pe na offering ai o tatou tu pe tala tu pe teu MoneyGram tu pe fali liu new accounts I lo fa wosi la fia si le fia ngo sana ia pe le tala fia na le te fai lo tu ni tai ia me se fo ia fa pe lo set up ka ko caravan yo le fa mo e fa wala ia pe to waso vai aso le la fu open ai tatou caravan ia o se fa manatu mai lo ia tu ni tu la tai malo fa chai leine tu sai le vangale pela toi fa ma oti me aso le tatu to vangale ale pe le solusi limo mele tu le tatu caravan le solo solusi limo perilla ia le nala la ngale no ma wa tu lo winga le solusi limo perilla nga ia tu le solo me a o le tatu caravan le la tu e le tali ni me taulo o tatou lo ne fa pe ai finga lo fai so lo ia lo va ngol tatou officer tu nga su me vai di sunga ia angel fa tata no e tu langa o tau no nga tupe
Malo whawtai. Aso ngafua, aso lua se fulu. Le tala il pensione. Ia le ala e pia sau doa le uso ia lini el watu foi le unanga le tatu caravani tuai le atu safata. Ya, on whaasoro i lea o vaengana ia e marituala. Whaia o e te pensione a lau e lau 8 na min lau Mastercard. Rono winga e tala lau pensione le fia le sfarile le sa sfumalvat. O ia, yes, sfumalvat. Ia, wai. O vaenga i e lo whaalau loa pe tatu. E mua tala le pensione ia tatu. Le NPS. O le mena le alayona vatule fautuanga foi le failau account i le tatu NPS. Ia na palai ele o lau ATM card. E leina e vavena mau kusai o tu le stona kusai kala uma pension ele solus fulu ai la tita alo mele sos fulu valus fulu iba. Mangana o tu ele tala lau pension po sa o ya wali. O ia le ya faftai ya leini ia mo le foi vaenga. Ora tatu me ia tulpito la au tu fine angel. Ya fala lo foi na ia la tu vaenga o lo lili vai tau angel. Mala vanua ia ole ma ola o pitola ia ole fanile o small loan ma unsecure ia ole fa manatu lava i me ma sani pe fo yona from na ia ile temi mo fo ile sa ia ni survive na susu mai ia ole fa manatu lava lo fa adu pe tato unsecure le ia ile tolu se folule limit ele ai se current to ia o pepa mas o document ma sani lava mo miona mai ole confirmation letter or tolu updated payslips ia o se fululua masina le bank statements mai le fale tupe o e bank ai ia mapale ni umorisi fale long ia o lo ofa fo ele matou fo I pitola au le final small loan ia o ia ina la fa pe e taona bank I le ono masina patoa mafai ona ngava ai small loan ia e se fululua masina talo na saule tutoni na final ring fato ama fai ona na va I le unsecure ia fa ale temi ia ma famna tu foi lo fa pe foi ona mato fisosoani foi I loan sale RSE se tadia la fa tu pe ia fala putonga tai pe la ole fala putonga po tasi le wa mautu le o fa ia le fisosoani fa tu pe nei fo I alum fana o le tunu lo atu I afo ia la tunu e fainga wenga ia fai ona o fale au nanga mo nei long night e so ane wa tape na nei no la tunu malang ia lo ia fo isi long ia e mafai lava ona so atu I le fale tupe pe afa ape o lo fie mala mati le isi ia fo I long na ia o housing loan ma business ia mafai lava ona so atu fale tupe pe mana amia se mala mati le fo I long ni ai la pitola ale fai lo atu ia mo unsecure ia mas small loan lo fa lu terminate of time malo whawtai ia mana ia le vaenga le ua sau no ile tu fini ia intu ole pāti le ole ata le fia mana umia le wha malama ole tātou nanga le sau ile tu fini ia intu ona la o tātou fia fai le ratio le tātou 5 sul pe tosu ia ona jaluai ole vaenga ia o fu tātou e ale e whai e tātou jalawai ale long e le mau se mea nga ona tongi lo lea ole to alia le ia nei le mea ole to alia le mele ta ole top up ona la jaluai ole mana umbia le tātou fale tupe e te alu e au mai ia vaenga isi au fale long wow ia ole o ia ingala bana le tātou ia fale tupe sa wei lo le ma le tātou overview mai I le NPF o ina tonua le ala e poloka I lo la ma le mea le anga ala na ufai atu le anga o vaenga ia lo o au mai mana tol tele encho oni tena lo fina ngalo vaenga le mai sole tātou o finga renga ele le ia le avatu pea ina ia mala malama mai le fa nga le tunu ono le mele to alia I o le sau te lele contribution nupi fa feololo lau lono le entaito la iai koe palasi ma le STL lai feololo o ila le tau tilo e foi lele pe ai se a le mafuanga o le au mai e fua wa le mena
le mela au mai fua ia la oe pe le lifa na STL le e sai au mai fua le lono le o le STL ia e tau fa tu sai le fa tinonga pe mafai pe le mafai fo na fai au so longa tu pe le ona ifsina ele mangala usit ai pe sia le mela au mai fua ia ele fa mo ia po isi foi fale long Faftai mo le fafsi. E ala ona tilo le fale tupe pe o tilo fale tupe umai la to ratio fatulaina. Ali. Se ni fatulaina e tau ona ia uma assessment a fa pela fa ia kula assessment le o within le policy ratio ale bank la ia. Melana le na tilo le fale tupe tu ia tau ona fisoswani umai include ai la male STL P5 nga ia tama fai within ai le ratio policy ratio le bank ala la ona tilo le fale tupe tu ia tama fai au mai umau existing la ia including ai male STL na ia fai ona within la ratio le policy ratio le bank le tau na ia family ai le mana onga fale tupe family fo le mana onga le customer le alwatu le mena le tilo fale tupe le tu ona ole tama fai lava ina ia fesosoani ina ia family matali le mana onga le customer le latu ole ala le nga mako kilo mai ku e mo ia la e mafai onga kava le contribution ia le STL male ole kilo fe mako e mo kele lo kia fuole entitled ia pa ngale STL o kelo STL fai ole kele ole repayments la ia ole kele fo ole afo ia la ko interest or something nga kilo le fale tupe kama fai nga ia include ale STL le refinance ia ma isi fale loan ona le na ta inga lava ole sosoani le sulu mai le customer le film na mi sosoani le nga tama fai se si fa ma venga le ole fai tia fo ole repayments ale customer le loan to ona le uma ta sosoani e refinance mai si fale loan including ai male STL Nei, o au te loa o le tilo fo e fale tupe tulo fo angel au te tilo ina ia au mai si fale long. Se i tau whika iai. Pe mata e lavalo tutongi whai atu te loa nei vaiangana. Ina ne ime ane o whai atu laulo. E le ma whai na kawa e lau pei ia isi au payment se iai. Saulo ia kako. Reilo ma se mea. Pe o te loa nei vaiangana le tilo e. Mana ia si wha manga o vaianga lea. O tu malana wa we lo tu le la tu fa jainga wa o le la uloni o le el tanto fa tupe o la fu la tu pe o fa tupe la sia kia o la okay ala payment every week pay every fortnight o la tu le apply so short term I mean bia so top up ai fai mai ta tia lu la mai uma me ia o le winga la utala saulo le o tele tal no a faila le inia talo sisi me nga no pi fa la ye ta saulo le e pe no fatu le ke le la ta contribution ya e mo ia la talo le entitled la ta tele fina ka violet saulo le STL o ila le to fa afsilie le nga le winga la utala a mai lo la e ai sau fa mai ele mfai si le lo STL ia ona fufu ngana le fale tupe ole mele to fa tu po le hasi fa to fala inga lenga a fa yolo o la long le I le National Bank life flow le ya lo payments la mela lo tem lo ke me fola all STL winga la utala ele o se lo na o fa yo no pi fa lo na le fa I le ro lo pe le vona til tu jato life flow le ya so ta otopela I lo le vai venga ta otopela no pi fa la tu ya awala ta tilo o leila ta contribution life yo lo en fena ka vai e talanoa uia o ia ya jato a fa yo le tilo tu le jato wa ngar fa long life flow le ya le lot so e shala mela a lem fa ina fa sa ka top up pe a feta la pe lunga feta at least ia ai le sau ele ma fa ona life te le lau fa le tonu lai o le me winga la na la utala shala mela au mai fu o fa I o I le fa le talo famul mul pen fa bam lama si vala le faftai mo le avono e pe ona ta wale taimi wasula
Ya la ona involve mai ona ole policy racially alfaltupi e te tau ona whaamaria ina le racially ama ai inga le alfaltupi. Ya lai ona lotia mai fole STA, but in cases by cases e mawhaia ona whai se whetuna inga e mawhai ona whatalanoa. Ya whaapea o lelelei umala o lelelei lau history i alfaltupi. Ya e mawhai whaona tilo alo whai e le alfaltupi e mawhai ona ofa se sifi sosoani. Ya whaapea ua le mawhai ona kilia ina le STA o whai se mawalunga o le payments paper o mawalunga fo i le pāleni la i cases by cases e mawhai ona tilo alfaltupi ma ofa e le sosoani. Ya whaapea o le whai tilo te alfaltupi o loo whaamaria ina ia le lana ia fo te tongi loans po le history o langa accounts i le alfaltupi mai o le mea tau ria lava o le whaamaria ina o le policy le ratio alfaltupi te tau lava ona within ile policy le bank yes malo tai mana ia whaamanga ona eleise sim whaiona ia sosofaina tu la fono ale whawhenga renga lava ia e nā tu ai peise i o nei whisiri na ia o peo nā wā mai fwoi e lelei fwoi le mahala mala mai tātou tai mo le tali manino le nei tai o no winga la so totongi siang meio ona e sa o lole a palai i ai e iai le ala o me whai ai e ma whai ana tātou fututu nai ia po feli li whai awai le whapea fwoi la whamale ina fwoi lo manao ai tu le manao le whatupe e te tau ona mariria whatas o le a fwoi se bea o le a tau whai e le whatupe pe talia lo finangalo pe le ai maria le whatupe pale ni le ona ia lo tal tulunga o le mea le tilo le whatupe o le me fwoi le wai le ngai le tutusa o matongi lo o le si whai lo le wa vai e nei le teimine pa ua le mea ia sau le lo nga sau ape kasi lo ape mingi whakaka ai lo whapea au te lo nei vaenga nai tilo e fwoi le tātou whatupe ai malo manaia malo fwoi le au nanga ia pe anu whai atu e tā wane fisiri whapea e whafonga mai le tātou tunu ia o le tūlanga leo lo iei le whatinonga o le tātou whamoe ai leo tau fia e mwhaene e sumai tātou ngā lue ma le tātou vaenga o leo whailong e le tūwhine angel ia whapea fwoi le lātou vaenga ia ona tutu na ile po le ale vaenga e tau ona po feli lifa iei le me tau na wai e pe ana utau le te mua a fa pe te alu au mai lau long po fea isi au whalelong e tilo la le tātou o whailong lo winga a saulo pe e le la se pe mengi i pe a fa pe alu lau tai se lau tala pe fia isi mea a su e tunga e sinka mai mea la toi pe lima sul tala me pena ai fa feanga e ai fa fena tau silo wainga pe o nei vaenga na wai ba be tele tātou le mele o le ita ba be tele tātou le mele o le whaitio ia a vaenga na ile o malamala mai e tilo le lei ia po vaenga tonu e tau na pa ledi le lei ia mai se ia o le me fwoi le e tau na alu tupelo pe mina la isi le tupelo lima wātou singa o ainga me whapena a le fwoi mai tauatu o le fwoi e James malana tu vaenga o long tau whale me whapena ia so le a te tala mai le whaitito a le tātou whalatupe ia mo le mamalo le tulu whafteitele le tōwhene ia angel mo le whaamala mai na o la le fwoi vaenga ia leini e se vaenga e fia sauno iai au le tasta to pese ko ka ko fem ka ko pese ka ko he vai se vaenga e fia whapopo atu le tātou whea po kalame nei tai au e le i sa tātou malolunga ia fia fo tātou whalatupe whalau ilo atu tātou ATMs fo e lua le wei le taimine lua maa e ona tala loa ia le whapele le ATM nei tau fusi le aliki hoseo tau fusi le wei le tātou ATM Mastercard ngau whapenga set up ai ngā whawhaino fia masi vaenga le sa le sao le Town area ia sila fia fo le pisir tau langa taimini nei le traffic le tino tavale ia pe whawhaingo fia e le kukua kulu pikonga i oi tau fusi ne le whailo atu le malo le atu nu tātou ATM ngā matala 24 lusu whai tū la man tu for tātou ATM le Mastercard ia ngā o le Mastercard e whaina whaonga ai le utu e whaonga ai nei le tātou local card o le si tātou ATM le lo ma e ona tala ina tātou ATM le lo whea set up i o le tātou Gym 1 o le mele whaatino ina le tātou whea taminisanga le sisinga me mafa o tātou ATM la le whea e whaonga mai me laso lua lima peri le laso lua me a mai a whela taminisanga le whaatino i o na tu e me ese me le tātou ATM ia peo tātou au nangana au peo sila fia le malo la tunu ia wā le whaonga ina po le tala ina se le ni whaonga i tātou ATM mo le fono whaftaila malo mana ia lo ruinga lunga tātou mo sinifau ATM le wha lau loa ia lo ruinga o le
tasi na ya aliki o seo pole o losi a joa aliki anto limai ia ili tantu vaenga muli o le tantu buklambe le tai la se tu le so ya leini ia o ani si vaenga fa manatu ia on tolunga mai le tu fine ya into le tai lein sai fono mo le no ia os amanua tele I se vale tato caravan upa ua tu taimena sola na fa manatu atu ia le tato caravan ne fa peona ave sana pule vai asoni ni fa mo mo le pension ngen verso fo ele ngari pa ngar fa mo ngar tato caravan ne ave I fe I na ua o te sir fia fo ele malo tu no o le tu fo sa fa so le lo mar tu fa tu fa ina se le nis fu miliona fo ele ne mele pa ale ngar o tanga tai fa sa fa so ia le lo mar tu fa ina se le ni le fa fu a va tu tato caravan e ka vai le tato pensione ia fa pe o tu vai asona ai fa matu mai marcele ni a sa fa I vai aso fo ia o tau bia lo lai ngal tato ven a wale ka vai no tsala ino se le ni wa pesa e mai tau atu to te le malo fer o le fio anga sa fata por itu malo sa fa pe na su I fo ia so na atu tato mobile van e tala lo ia la to accounts wala fa mo se le ni le tu fa mai e fa fa ngofia fo mo si vai ngale o fe sa fata tau su mai fo mai nei pia tau so mele ala le wala e manga ia le lo o tato caravan e fe afa e la wave me la fa ngal wenga la wo manga assign e fe e ia sonia ia fa pe e silia kwa ma vai aso roll out tato caravan e tau fa mai aperta la ino se le ni ia e ku e orka ko caravan ala so fa la le so to ia tato office e fa il pension ia fa pe ngai opening so account mo tato fa se le ni le tu fa mo le fe le va alinga ngoftu ia fa pe la ngai opening so account fa lo se le ni fa ngai su if mo ID se lo IDs I mo tu start sanga in fin so ani lo official opening o lo new accounts le fa pe le so accounts fa lu itu lo se le ni fa pe fa ngai ke mai tau nei te mana tu sa so account sa fa nga pe ni ma tau sanga tau wai mo le tu fa nga ina in fa nai su fa pe tau caravan ya so le wo fa pe o tu wai tu sana fa ngai su fa query open my accounts si fa mai o mai tu opening or si account fa lu itu lo se le ni pe fa mana tu nga le tau caravan o le tau ia tato caravan ne fa pe ona ave ele ngon pension nge ale fo eso so ani mo tato se le ni le tu fa mo le tu malo sa fa so fa ko ponga tato caravan fo mania o le ala ua mania vai ngale o fa manatu le sa o le ia le so longa le so ya leini o le fa mo nga ia wai le fa nga so lo le tala ino o nei fa mo nianga ia luinga la afa pe ia wai tau lai le opening no le new account ili toi fa manatu lava le lua IDs ia male tusi talo sanga le fa manino le titi tusi talo sanga le fa mole leini tusi sanga ia what say me near tusi sanga le e tele ana fa e prepare me e o e tele susu o tutu tonu okay o le fa mama avenga le tato fa tupe mole tato fa si va ngali sa fatto I fa pe ngai le ready se tato tu star sanga so la ngai tato tu star sanga e fa ilo mai tonu mai po fele la sa me lo wala nga tu pele la open le account e po la fa mo mo lo te nga tu pele tau fai se pe po nga le tato o le fa mo tato request le tapo le tu star sanga ia mai o mai ai po a tonu ia fe o fele la sa me lo se le ni po la fa mo mo le account o nga me mana mi fa pela la open no account fo fa le tonu se le ni o le tato fer me alo fale mai le malo New Zealand ia e le fa ilo mai pe no tu si fa se le ni le sa me alo fa New Zealand fa mo o wanga open account e te we to ton ia fa pe me fa pe ai ki fingalo e fa wa wala ia fa wa le fa nga ina ia wa e starta fa pe nga mo fa nga se le ni ni ko fa nga ngala account ia wa lunga fa tsadia tanga tsaia le na tulanga ia fa pe fa nga fingalo mo fa nga lo se le ni nga mai me alo fa New Zealand aki ma pe continue per fa nga ina im fa nga fa wa per fa nga ina te fa pe si mo na tsala la se le ni le me alo fa le mai New Zealand o malo le im fa na fa wa pe fa pe nga ia se le ni mo mai le fa nga fa tuanga o le la fumanu o e ke ve fa ngota e mo yo se le ni im fa nga sui fo ate yo se le di tonu le account ma pala I malo Mastercard pe ka ko internet banking tele au nanga bank mo product bank im fa nga e qualify e pe open ka ko accounts le e fe
pen tatu accounts le fa mo le tatu me alo fa le tufu fai na le tu malo sa fat Malo va chai. Ai fia la tu pe amatai le tala ila ta account. se le tatu se le ni amata le open le tatu accounts e lu se futala lu futala vai tele si va nga pe fa ku le tatu lu futala e pe ka ki me fa si va lungo le mama lama ai o le lu se futala le fa mani no e le se fi a le se le ni le amata ila te unga tu pe vai fa lo fa tu ai si tai lunga la e pule la va e lu se fulu nga ai lungo e vai ke le si va e fa ku lu se fulu fa pe o la nga fi fa popo ya vai e si va nga ka le la va lo sa si tai ya vai le no fosira via le malo la tu o le tatu lu se futala le e lo se fi a le opening deposit le te unga tu se le ni na amata tatu te unga tu E le o se tu per fal tupi. Le luas fulu lea. O le luas fulu e te tala ila unonga tupe. O ila account. O la luas fulu anai amatai ana iau mea. Tua tua i toru ia sau al fabulianga a fa pe fajitinga pe afeta la le fabulianga la sau. Ia. E titilo tilo pale ni le. E afe ma luas futala. O la wea tupe na. O ia ingana. Mai le fa pena o tatou fa le fa isi fa tu pe fa pena fo e te tawan te tana isi na seleni e a matai la nonga tu pe lo winga a va pele fa fo mai ele tatou tu malo sa fa tal pa ele inga malo si la inga sa tu mo fono a fa pe fo la e mo so la wa le tele a tatou mo ia a tele na mai tai a pia ya ai mal tu e fa yana sa mo lu IT si mo tu stal sang fa yana open la account nei e watu la va nga le la wa ia Atu foi le ia fa fai ngofi ai. Ui ole. Table fa malam no me ole vai nga. Ya la se atu ia e tau lunga mai le tu finia. Ento ia le tatu klame. Si vai nga ton le ta. Ento. Fa time la no okay do ele o toe teleni la wo mona fa malam la ma tu le time o sola ia tulanga a fa pe o ia se fa fasili tulanga long